Poslije jedno hvala. Hvala Teodora. Здравствуйте, ты норма? Jezivo. Норма? Ana, ali brate, šta ne gostimo? Opet izaći iz kadra. Gdje da gostimo, Jelano? Bukvalno mi tvoje nos ušao kada. Ti ništa. Da pitamo što ti Danas da ga neće pitati biti za- leba od ovoga. Ništa, brate. Od ovoga neće biti leba, stvarno. Ajme da se vratimo Čekaj, tamo čekaj, gdje je. zovi ovu sa... Sad mi se zahvali. Teodora i malo pre smo se zahvaljivali pa nije došao. A kako posao imao? Pravio. Što ne? Đević. A nešto su ga uzeli za Jovanu da radi emisije, da se nije. Kako žbuši snimanje emisije. Može broji. Spaći se. Ladno nju snimaš. Ne, naravno. Pa nisam ja debil da snimam niti ja. Teodora, stidi se.